Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Jejegipun negara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pemangku poso, nomor telu wong kang sugih kersa lomo, nomor papat wong kang fakir ahli donya, papat mau syarate jejeg negara, mugi negeri kita tebih ing rupeda, tentrem ayem adoh saking sambikala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Panutane wis arupa bondo donya, ninggalake Quran hadis lan agama, ora nurut pituture wong tuwa, ngalur ngidul loro abot adu swara, becik ketitik ala ketara, laku becik bakal mlebu swarga, lalu ala bakal urip rekoso, adoh manungsa lan adoh puasa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Turi putih, turi putih, ditandur ditandur neng kebon agung, ana cleretipun nyemplung, mbok ira kembange apa. Syafaat Nabi
boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot liko sampai berjumpa lagi liko